Jotono Kurumbaika, Tipra Tribal Autonomous Areas District Council ni Luazima Bay, Subzonal Berem ni Goriater, Gabordi Subzonal ni, Taklai Bisini, Khana 23rd April 2023, West Otonpur, Bisini, Bisin Khobzag, Dui Goria Kamiwo Ngai. O Pandawo Pai manjakphainani sini Narwe Okrangkha, Borom Ganang Onimes Debbarma LUP, TLA, Tai Apandano, Tati Kathar Mutungi, Jangsori Nanka Sini, Zonal Chairman Borom Ganang MDC Umashankar Debbarma, Tai Orote o manjakphainani Narwe Okrangkha, MLA Borom Ganang Subu Debbarma, MLA Borom Ganang Bishojit Koloi, MLA Borom Ganang Manov Debbarma Tai, Sub-Zonal ni Adong Song Tai, Zonal ni Joint Chairman, Vice Chairman Tai, Joto Barota BC ni Chairman o Tongai, Tai Ate no kitingi aro mela bo songjakha, Tai abono kitingi nai hukumu musamu ni panda bo nalakjakha, Tai o hukumu musamu ni panda o phai rasa phainai musa phainai rongkha, Tipura haste ni kokbor hapone belai kheno mungganang rasa mungkrung, Takuk Bishwanath Debbarma, Bukuk Sorgosri Debbarma, Bukuk Sriti Jamatia, Bukuk Susmita Debbarma, Takuk Julai Debbarma, Tai Takuk Hamari Jamatia Song, Tai Gobangma Musanai Bodolok Tongo, Nini traditional musamung Tai, modern musamung no musaphainai, Tai O Panda Diporni, Duitani Simi Horni, Agoto Jora Songjajangnai O Mela Tai O Ter, Hanbagin Koinani Musungo, Gabordi Subzonal Khobjanai Joto Lukurogno je O Taklai Bisini ADC Hapongbai Luazijak, Subzonal Beremni O Goria Tero, Norok Joto no Phainai O Tero, Sungai Basa Pal Ke manjakphainani ang Gabordi Subzonal Chairman ni Norok Joto no kobok jau hambai, Tai khulumbai kya.